makeup ta archery kamdaya paubing. NPF campaign ukrul headquarter le kashungaira NTA kala tribe makuna katom de khhalei hitharan Tangkhul kokasakavai candidate demodismic nangakawair. Concraze na aknivar scheme mazat nangsak mara BJP Sarkar na shankamatai bingli mi kahai lupaji concraze na kacham khangai bingli mirada Rahul Gandhi na hangaira. Lekyangtor, Achita Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in a Bami delay, Pau being may sign at Nganangarumsa. Outer Manipur MP Nningshiya Khalei, NPF candidate Kachui demodismic Aya Ukrul campaign headquarter Crown Wino Bazar Liquidkair. Kachui demodismic na Kamatuli, Ali endorsement Kamihi Shit Kasang Leda, Kala Otsa Kungurumi, Lungli Kapangakana, Kaji Hang Sanga, Timodi na Kahang, Yarina Ali Leishimida, Vote Miaka, Kalajina Ali Parliament ni Jehovah, Yari Wiko Katongala, Yari wi Paninkame, Maleilak, Arima Mangsal Runkalakro Jihira. Timodina, awi mirin, learn, yang, bangship, leisalala kaina dangda, wuivang chikata nganingra, or drum teamna da hangsanga. Kazipchuli MLA Leishio Kaishin, Brisho MG Shumre spokesperson, BJP Manipur Pradesh Kalat Minister Awangbo Nyumai Zangda. NPF, PJP, NPP, NTPP, BTA, UNC, and WUI, Minganing being Lavazanga. NPF candidate demodismically, Hunpun Executive Council Nala Sokame. Kakatom Pongshokta, Pasi, Kamia, Timodina Kahang, Manipurli later clay tribes, Magada Koing Jaili, Makuna, Ali Kakatom, Kapit, Eina Jititaya. Naga MLAs Tarane and Dro Sada Kalina, Kachi Hangda, Aju itum Naga Leisalala Kachi Jitesa, Tangkhul Kokka Akasa Jitesa da, Lungtum Lak in a Kasat Sanga, Timodina Kahang, Manipur Li Jingri in Octurum Kavai Kasahi, itum saikorali Otna, itum your problem, itum na solve Sakavai Gala, Jingri Hai Kavai Sasa da Kasat Sanga. Okrul witer katang la electric power maram lida kasak later clay taida apong ngata taidali rekasang haksang sustainable development kirami lakra kachi hangair delimitation kila kamataya maramakana kachi hangda saikorali queen shikta salaksa kachi hangsanga Katana bingala tribe ko katom sampang kahai hitharan itum ngakai ngakada pamshila kachi kangahan sada ichichawi personal interest ina matsat kawai timoti na ngakawair kamutui mayer mana kachi hangpatta timoti na awi kangzan li mayang mila ana wuivang nganingda khalei kachi li yangda katomi kawai ngakawa state la sendali NTA na pamlira kachi hangda NTA li khangshiki na kapha abong traka sampangi kachi nada abong hi mashiman sa kawai NTA we katom sampang kahaya NPF candidate china kazum sanga Indian Armed Force li Kashinaka Zankavai apong kami. Agnivar scheme hi Indian Army na tarka sada kapo maning mana. PM's office na khangachon da Congress katana Rahul Gandhi na mutui khuir. Congress katana jina. Bikaneer yari kazipli matui da kahang. Yari na Congress li kapanga ka agnipat scheme kuitui milakra. Achui election hi constitution gala democracy ngakhui kawaingsara Rahul Gandhi na hangsanga. Rahul na kahang state kachiva na youth being army li Jehovah da kika kashok taran Indian Sarkar yangmichingda army na karanti misai. Madras status banchen gala shimkurleyaka compensation banchen la Canteen Yangsang Kamehi Indian government na Jawans le kami doing shit ngasasai.
ka akniver kwikara hiwena tingshi chin Narendra Modi na kayairat Rahul na hanga akniver scheme hi kwitui mida rida chawan's bingli miai kasa karandiji kwi milushidra the congress katana jin hanga Modi Sarkar makamya jiteda Rahul na kahang India li later clay hak makeup kachi companies shakaniwi akoka katana bingwi ngachaili backward caste, shuttle tribe, la minorities mazang manada Rahul Nahanga. Kala companies kahahag bingjina, ngalay Sarkar hili miran lupa 16 lakh crore kada PM na wave sami era gaji Rahul Nahanga. Wave sami kahay gaji hi lupa miran lay kasaji mamilala mayami kahay li kahangna. Hi pap tapa mi kawai hang serjaka India wi shang makeup gaji mi makata phanga tumra wuivang BM na lupa wave sami kahaiji zinkum makata matiwi MG NREGA wi shijin gahai lupa amount data ngarai chayed Rahul Nahanga India wi rekasang mangarai kacha kala len khangayeli wachun gahai hangjiteda shang makeup gaji India wi mi makada khani wili khalei lupa ina yari mi crore hangshini wili khalei lupa ngarai cha da khalena da Rahul Nahanga ana kahang congress na pangshap pamli ka khareu da BJP Sarkar na billionaires bingli mi kahai lupa chi kacham now backward Dalits kala tribals bingli mir congress party wi khamatai doing shit phanga gaja shinausan lui khawanau youth workers kala equity khira kawai sara kachili lang mi da khas census khwilaga kacham khangai poverty line makan shokrang lakai na dangda kachama shumkor gichiva we na shinau akali lupa lak aka bank account ni sangmira gachi hangsanga Rahul na kahang party china zat kahai batrayas we aina tui hai take a kui ati shoda India we hak makeup gachi issue ji or masam kapang unemployment hina kala yarina hangkara adishura issue hak makeup kachi ka khaniali inflation otman ka hina boxing li oktiwi champion turkshida ngasa ka hai MC Mary Kom na Paris Olympics li India wi chefta mission masaka jihaira Shafta mission da kahangi national team kathana or in charge le kahangna rakara Paris Olympic wuivang Mary Kom ni Indian team wi shafta mission sada ka bangaira ka sana ka personal maram layawa da kalan nair Indian Olympic Association IOA President PT Ushana kahang ngapam hiwe na jihomi kawai Mary Kom na jiti ka pisangaira ngalei hili otram ngatse kawai apong sam kapong zai koruji khayangsaya ka personal reasons wuivang ot nguruji mukhiram marali da Mary Kom resign sa hauka gaji kabiwaya Olympic ji rakara marang makada taruk kaina haupokta pai tarada kaina tangda langjin sa haidalai Manipur ethnic to shortly Rod Kamarat Shokri the village volunteers Kani Satsuera and now at Ishura Tobal Kala Dengnobali Matakli Kutlai Singbing Bengang Kuki village Wakin Atalaga Ishinjaibi village li Amei Takapachi Ishinjaibi hi Tobal district Hero Queen kilometers trada Kani Shikatadalay Amei Kapchi achon ngaya bung trada ka shikali haupo kachi juwe village volunteers bing ngarup kata ayang thor bung chiko ina tangda ngakap ngorokachi khangakap chi hairok ishingting bi bengyang ingolo kala geljang hiwi matakli kshokna da hanga Ochwachili Meitei village volunteers kani Amei Terry na satse hawo chewing a jaili sakta sagz Ningthojam Jamesh Singli Raj Medicity Hospital Kwiwa Oji Kangaka Pau Shine State Force na Vayang Sanga da Hangam Pauhi Enina Wina Samgapangna Arunachal Shong Long Now Bing na Katomtheilak Bolikemi Bansara the Chief Minister Bema Kantu na Hangair
bolikemi gi hi miyakana khani li langda khungokum li ka hangna kala ji arunachal wing shanli zat khana sathu da aru honwi atam li machamana gaji thailaga tribes saikorali longre kala community peace organization bingna jimazat na khawai katoma kha cm jina pekar khwikawai reti na hangai bolikemi kala baikemi kacha akali shakzada gumda claim mina kateli vashak salui gili kahana hiwi zat khanahi mamaya khwai Arunachal Pradesh Women's Welfare Society ABWWS na shorkali kabole gahaina kantu na kahang a khalatanala hangda khali zat khana jili mamaya mana kalaji tangpalungra gaji shitsanga Aramvak tribal ngishanli zatnaksa luiot la sa kareng wuivang shunkur hakmei kawaida bolikemi hi leisai ka totili katam gishiwena karing karakla matami era kala ring kawai kasali mikumo resource da nganandale da ara arihon bolikemi mazat naran mana kachi chief minister jena hanga Kantu na hangde khalei hi akhalata we take a kui kahangna shorkar we matunina official chan kami maning manata hangsanga maram hi long ray kala CSOs bina ngasan laga shorkarli recommendation mi kawai CM jina kuzum sanga Jammu and Kashmir na statehoods Sampang Lakaura, statehood reinstate Sagahai Tili Assembly election Sara Gaji Prime Minister Narendra Modi na Tui Mier. Muramhi Aya BM Modi na Jammu and Kashmir Utam Wurli Yarik Zipli Hang Sangna. Jammu and Kashmir Assembly election Saki Gaji Masangtura Gaji Hangda statehood Sambang Laga Yarina Ningjang MLA Minister Bini Share Sabayaward Modina Machan Sanga Jammu and Kashmir Shong Rakara Lok Sabha Bowls Hilly terrorism strikes Ngalung Tam cross border Khangakap Hikatahi Maleilak Sara Gachila Modina Hangsanga Jammu and Kashmir Wiksak Ngapang Gahai Zaikor Kwiti Mira Gaji Hangda Zadragahai Zingum Tarahili Jammu and Kashmir Ngaji Jawire Modina Hangsanga Lakavak Zadragahai Atamli Modi Shorkar Jammu and Kashmir li Yangsang Arali opposition Mamia Putla Rahira Jammu and Kashmir li BJP Shorkar na democracy Mamila Khalei Penda assembly polls Masami Kami wuivang Congress na Makamaya Pongshoka Congress General Secretary Jairam Ramesh na kahang Jammu and Kashmir li democracy suspend sami kahaina kalachi BA Modi na ngahan ka phulungra security situation zakshi kasang wuivang na da 2018 kum BJP na me boba Maftilit government ni kakutong sam highway Jammu and Kashmir hi sender with direct rule in radically na da Ramesh na hanga. Juwiadam mina tuilaga Jammu and Kashmir ya really elected government malila high mir assembly bowls masakami wuivang Rajya Sabha lila seat mati hangdale gje Congress katanan jina hangsanga. Security ninga kashak later Indian Shorkar na Myanmar consulate staff being we apam Jamir India we external affairs ministry spokesperson ayapau mi kashok atishura Myanmar city Sitwali Lake sa India we consulate staff being kashina kawivang Yangwon Shong Hongwang Sakkair BTI Bao Atishura External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal Nakahang Rakhine State with Security Indian Ningjang Yangbam Dale Mandalay Khalei Consulate Mapung Pado Otsadale the Jaiswan Hangsanga Latwita Achurikam Daya Baubing NPF campaign Ukrul headquarter li Kashungaya NTA kala tribe makuna katom de klei hitharan Tangkhul Kokasakavai candidate Dimodizmik nangakawaya
Concrete na Agnivar scheme mazat nang sak mara BJP Sarkar na Shankamatai bingli mi kahai lupaji concrete na kacham khangai bingli mi rada Rahul Gandhi na hangaira Achui bao hiling changaira bao ngana da klena thum saikorali ringa phagala khamahaya zmiksho ngsa serano